aprang si media kelang akorte ingirfan kadom payurlo ini nitum dak serlong jonolong public meeting dulu masih nitum non kewang ji party kosong si ke klaim kedam ke misen lima perangan sese kepa media pantri atau butak nitum tingwai pondo lapen ke non penap hanggar strike la so itum doji la PSLC Central Committee pen la si soputhak itum penap hanggar strike dopo padak ke demand itum autonomous state puthak ta padak hanggar strike dopon po lapen ke ilitum long standing demand laso kipacun je fan autonomous state mane BJP tu bangke dak sining je cocok le autonomous state ha parliament long ning je ha hedet amat latum BJP tu bangke autonomous state bangke ningkan kablo ta wan thek terelo lasi non penap la soputhak nitum ing tangkring pen nitum la hanggar strike dopon po pen la so logot dutulang nitum PSLC Central Committee pen la so imang itulah no lo sik sidul la so itu kelarji Susilatum alam paklang du BJP tu tapi siksidul bangke keladi pu bangke nitu bangke ikroyan tekelo la ate siksidul pensil itu pananggerai itu la paragraph 20 lo tribal area asi siksidul ke itu pen kido pensil itu la non puta BJP tunda election through long MLC EMCM ta manlo MLA MP nda asi six sidul bangke kai teng si donang po la non la tum article 280 la so la tum ke hang dam bangke la bangke so bangke heng no la sini tum se don tekte athe lage article 280 pote lage schedule 5 na sudam jipo lage plain district ason panchayat ason siplang det nanti lahai latum angsong itu government pen laso latum pan ketoy masih latum itu Karbeng Long CM Tuliram Ronghang lahai ngepengge alat dorsing Ronghang tu lahai alam paklang je kita ba ministry tunda Cini Central Sota la bangke siksidul bangke munute larnu athe ladak ke siksidul ke larlu pute non radatum penceng lok non yudatum atum bangke lagi kroende deji ai ke lori pe ratum bangke kroende ke deji lesi aprang teng padu thip nang pu athe tangka paisa alam bangke ladak an paklang ye dorkar ma avi pusini tum langta athe dak additional fund nangleu tonmat council lo lapela 30 department dola lasi la additional fund men dalitum dorun lapen ilitum revenue ta akilong do la forest pen ta do lapen ke kaprek department do revenue bange do la sila salary apu thakta problem ave
lapen ke contractor payment fund tu ta dor klub la additional fund tu ta la si lahai kela tap bang ke la bang ke kroendi thekelo atipima ilitum mo phi phansi ma thanai dasi ako isi do thula nile thiek pen mane paklang tung non kedam tang Karbi Anglong Autonomous Council ACM ala PGR along le long so tar pang thek mane hadak tar dam lo amat so tar pang thek ko matung kang sek enani asi non bangke atar pang thek ta we pinu busitu ing sek la warlam la sini tu bang chini la hai ke tar dam bangke ale bang je thek long le non masih chini dak le la si latum laso inquiry padoloma laso masih kang sek ma laso amani fan kinep je fan la Autonomous Council CM tuliram ronghang alangli laso puthak inquiry padosi ni prabdin pe atum han nep nai ko masih laso poster kang sek pen muna chohan da kai mat lason rat phan pen chenglok la karbi khai phan pasiem phan da lason ke putot du lasi laso menita a group ta hai meni busini tum kematha dam lasi la so muna chohan phan pravjit pen laso action enai bon nitum strongly demand la mage athe laso menit media long mane menit phan kaninge tap iputot laso mane rat tumang cicak oniren lasi laso menita group ta hai la muna chohan amni ne group ta mante ladak bongo sena tunte active la dan Karbi Anglong BJP latum bangke la bongo sena tunsi othip khayang lo ajar account paklem nong le non la bongo sena utor barbir long dala tum chodu foundation de patti latum dak bangke district headquarter Geselami busi latum paklang napeke Nogao long te active pi lola bongo sena tumba lasi laso bongo sena tum penangan mane joy pen kam klem pi khayang non sirsor long ta ala hosibaloy long elu mini secretariat sirsor long ta lasi hadak da minister Jayanto Mono Boruasi hadak visit dam lo so hosibaloy long itu secretariat long visit dam lasi ili tu mangke isteta ke hangani dingpik lo ningkan pokep ta sociedad pok tali tu mangke daksi ratu mangke ningke thelo longin ani romala leaders atum tuare bank son ne akaprega tuar sui fit ki emban state bank long ngel nona akhalo ADC tumhan aprang itum ningke thelo ADC banke Autonomous State bang dek pok sili tum matha rat tum da aphike la compromise det pusi non ta klang Autonomous State compromise det la join torong pi amasi state long le det litum magi Autonomous State long le det dake nilile keninje kahilo media long masila joson bea gahai bang pi paklang dak join torong pia join nesi state long le det lo compromise det pusi media long klang
Lasi non state ki wan thegi bangkela elitum APSLC party lanwelo ninche theda mangke BJP tum bangela kai wan thekelu athe parliament long la tum proposal da piunde la structure da banai ne bill da ya da submit dun pu theong le lasi lahai ke structure banai nangi lepen ke ada bill submit nangi lepen parliament long la so chi song nangi non ke MP non Omar Singh tiso alang li bangke state lang bangke ninge hai hipin parliament long ngasi don kila tum ki cari tang dan kan kep lo state bank la tum bangke phela lo pantek kelo ngasi non ili tum ningki therat tum ningki thegela APSLC party la APSLC party bangsi state ke wan be ngasi hangga strike long ta ngasi alogot penangan demand do pena mitum hangga strike long matum thek long po ngasi tuar talo tadi tu kakutirong hang arong kedam tuar lata menet cehelat nopin amat porong sol bang aduk do piglo lata kan 19 dhonsuri si puri le 19 dhonsuri constituency si puri lo tuar ave lang ave me ave lason problem tetan ya lata ka dovek nahi polo town pe ngiti bokna rong lo kakutirong hang rong ke sita non puta latum government pen thang facility long onde hemsota long onde pen sakuri ke long puta thek long le jasi lahai facility bang ke available pat pinang ye polo non la bihari tum bang ke long bom bosepu pada phelang pi long itu kheroni long da non ta hemso pi bom bosi news long eklang hai tapi koson ma da so bangeli tum ta asuri del ibik sonji podim si ako hemso bitu ako trading license ta non puta ingkhan thepin la la pen di du la court pen la tu ste chiwan tu bang kora heni la andre ke bat baki tu pange la ke prabdin pen eviction melo dadak law and order atum pen chingwai nangko state government pen chingwai nangko da Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong hang ke hai ke Dr. Himanta Biswa Sharma Chief Minister of Assam la penge alang libang ke jirpo posipu itu meratum cini dengan tinggi dosti jirpo ka dosti bang pulute jirpo pute lage adak tingguai nang po adak police prohahon aso eviction ji phan banang po adak security available kuri phan angsong tingguai nang po adak tim Karbi Anglong tu jadi pader nang nilo athe pader bom pulute nonta pader joni si lahai stay order dang ho jata ho lahai klang ren but Supreme Court order do mati nage Supreme Court order bang ha pong tok long bijai nage la stay order bang se pathi thi labu bang kelang dam sau peniding haja jasila Supreme Court order bang si follow kuri nang po nola kironi long prabjin pen rat ka diman la pachun pinang po la pe long ke uttor border long da power ke hat ilong bang edak di pu railway colony la long thom bang ke prabjin pen rata ke mang itu itu ke tharle kam bang ke claim pinang po athela tum incrosarang se bihari bengali tu lage PGR long le long ke dolong le la illegal settler la tunge nasi asa teng pen pulute thale na po athe bima da ke 6 schedule area pina 6 schedule pen sili tu hana garai nasi 6 schedule la teng pen prabjin pen la so
Ethale kampe pacun pupusi ni chuning rilo.